Bajo una copiosa nevada el árbitro alemán... Atletikek bere historia osoko garaipen esanguratsuena, mitikoena, Manchesterren aurka lortu zuen. 1957an, belaunaldiz belaunaldi kontatu den partidua. Talde zurigorriak lehenengoz jokatu zuen Europako kopan, aurreko denboraldian Liga eta Kopa irabazita. Oporto eta Hungariako Honved taldeak gainditu ostean, Manchester Uniteden aurka neguko gauotz batean jokatu zuen. 4 urtetan Liga bat eta 3 kopa lortu zituen Atletik indartsuark erraz irabazi zion Manchester Unitedi. Dana edurre, dana zerake baloi gorrize, da publikoe dana betetak zamamezon zan goikerat. Da lehengote ba neupoko toana edurraz. Da ondo partidue itzela izen zan, intzela. Se está cuajando, señores, el primer tanto de la tarde que el propio interior izquierda Uribe coloca con la derecha para equivocar al portero Gut al minuto y medio de juego. Hori da, recuerdo oso ona Manchesterkoa, partidua, kontrarioa oso ona, Manchester zan oso ona. Ez aituzun euri, eroselegutetik jokatza bien baina itzela, ekipu kompletue, da fuertie, da eroser jokatu, bai latiazuk emon, bai zerien, fenomeno ekipue. Hainbeste bider kampeon izen zan, onatorro zinien. Contemplemos ahora el coraje de los bilbaínos en la ejecución del segundo gol, no apto para cardíacos. Famoso gol conocido por el sobrenombre de a la tercera. Ahora no, ni ahora, aunque parezca que sí. ¡Ahora! Ekipu badeko zuena, da irabazten, da kampeonatu gataren, baina publikoe lehen izin bada ona, gero doble ona hau egiten da, Da hori zepazta zan gure ekipuaz. Jokatzen gainun, ekipo ona, da publikoe beti geure favore beti. Bueltako neurketan Manchester Unitedek joaneko emaitzari aurre egin eta Atletik Europako kopatikat utzi zuen, baina San Mameseko gau mitiko hura betiko gogoan izango dute zurigorriek. 5-3 termina este memorable partido en el que los bilbaínos han dado una gran lección de calidad y entusiasmo.